Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ki Pulit jong ka Kyang Patrol Post East Ganja Hills District. Ki bela yo ya ka jingtip ka penyak ba na kitnat sentiat. Kila pelong ya ka jing talasi ki kali surok ba dam chera kuliang ha ka arpun riutrik uluber arajar arpulai kila yo bat ya ka wei ka kali Mahindra KUV 100 rong depay ka badan yo number TR07B0422 ka baket ya Ganja ubadan ya ka jing kya ka ban riu point praspa arp kendai kilo. Yau ni Ganja lalap hadian bagi Pulit kila pelong ke jing talasi ki bentah pasyapo jangan kali. Armut ki beriau ki basyong hapok kene kali ya ki belatip kerteng kum urabi dep Burma ubala saupulai senam kerta bat u amarjit dep Burma ubala khat kendai senam kerta na West Tripura kila syak kemno ha ki Pulit. Ha ka baidai bakni jingja ki Pulit kila register case hapok ka Lom Shnong Police Station hapok ka section 21B 2C 29 jong ka NDPS Act.